Mata deh. Aduh. Assalamualaikum. Kuma yang harang medang banget kalau kayak gitu. Ya, kurang lulus sunyi urusan mah. Itu mah. Atuh kuli, atuh kuli. Halo, assalamualaikum. Nya, nak kue. Kumai majikan. Nya. Mohon Pak Haji. Kayak gitu mah. Ayo nya, cipain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oh iya alamatna. Geus kitu mah burung sorangan bae. Ngalieur. Kayak pang sebelah di alamat mah ya. Kayak. Oh, eta tanggal eta tah. Coba rada hati. Oh, eta meureun tah. Coba. Saya. Apaan tuh? Oh iya, orang mah dukun. Terbuka motor aja motor ya. Eta mah soal gampang. Gampang kayak abah macakeun mantrana heula. Yo, pakai kalung pakai ya. Oh iya Pak Dukun. Iya. Apaan tuh? Oh my god. Geus teu percaya mah geus balik ka ditu dia. Atuh bener bae Pak Dukun. Eta cangcut lain sebarang cangcut. Kalungkeun ku dia. Bikang geus sieun kayak dia. Jawab ieu cek Bah Dukun nama ampuh. Coba. Hah? Astagfirullahaladzim. Aing Astagfirullah. Aing po ngasupkeun dari motor. Mau enak ya. Untongan lah. Kabat tiris kieu. Sorangan bae nya. Ronda karesel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain tadi. Abi pohon yang kasih motor kalah. Kayak maling ya. Atuh saha Bro Pak Haji? Nya ho masalahnya. Usim tangan. Kume usim lockdown kieu nya. Oh, kesempatan. Atuh lain kitu lah Pak Haji, mantama lain motor kitu. Tama maling-maling kejo bodo amat stay kejo mah kitu nya. Cicilan nih. Atuh, hayu Bro Pak Haji urang siaran. Maling lah hayu siaran. Hayu Haji Bro. Ayo gitu mah. Lu kok hilang? Astagfirullah. Asu. Teh. Teh asu. Teh asu. Teh asu.
Maka belah dia tadi arahnya. Aya tanda namanya. Aya, tapi bos nama tala doang nage. Kayak ngantun uneg. Cicing. Apaan tuh? Oh, ada. Eta orangnya. Iya nya. Orang iya nu malingnya. Masya Allah. Nih buat Si Jasmine. oh. Ya si Jasmine gelo. Mal nyangka dari mual seta. Atuh, dalam tenda. Main tak tangan ya nu maling nukula. Nukula. Tuh ayo Purba Haji, mending naon itu Main dah. Nah, tinggalkan baju kitu mah. Ayo. Itu Purba Haji. Ayo. Hei, Mali kan ya ka aing. Astagfirullah. Kuat-kuat niatimu nompo pacobaning Gusti kudu tabah niatimu senajan apa dilakoni sabar-sabar lis lira